Nyakambu Junior yashataguze eby'ekyamushanju okushikisa abeegi engyeri egyo bakyegyekire okufayo kw'abashomesa n'obutanyaga abakozi. Abaana bamwe abeegi abazaire hamwe n'abashomesa bayirundanira ah'ishomero n'obw'amashomero gatakahumurikire nyuma y'okuhurira amakuru marungi g'okuhika ebigyezo by'akamalirizo aho Hope Bahiirayo Director w'ishomero yashoborekire nibahikisa kurungi abaana aho Singire akozire obubonero butaano. Yenda kusiima abazaire abatwirize abaana, yenda kusiima abashomesa banje abanyakambu Junior School, kandi yenda kusiima n'abeegi kugira ngo mubasa kugira emico emirungi aho Nyakambu Junior School ntiina ruhanga so koko bano ntiina ruhanga byona nibo bikuruga kushemererwa kuhanga munonga habw'okushitisa ebizaamu byaitu PLE 2025 tukozeregye munonga and it has been in record. Nyakambu twosere ntukoragye like last year we had 4 aggregates. Bamwe omu bazaire abagambaho na tayari West TV bashobora kugutwire guri omuco gw'ishomero okuhikisa abaana ekireetire sente zaabo zitaafa busha. Wenye n'okushemererwa kwingi munonga ahabw'okuba omwishiki wangye ogu ebijama bishatagwire fiiro yagishikiregye omwishiki wangye abukoziregye munonga nishemererwa ahabw'ishomero ryaitu rya Nyakambu Junior. Ishomero ryaitu Nyakambu Junior School nsiima Director, nsiima Headmaster, teachers ntubasiima mwebare okushomesa abaana bitu kurungi bakiregye munonga bakakoragye mwebare ahabwo kubafaho. Omu rurengo abeegi kuruga omu mashomero gatari gamwe na gamwe nabo bajaguza okushataguza ebigyezo bya PLE. Ah'ishomero rya Apex Nursery Primary School erikushangwa Kinoni beegi bashikire ah'iguru munonga kandi aba baine abeegi 36 batungire grade y'okubanza kandi 2 ahari abo batungire obubonero butaano. Kefas Mugabi nagira ngu omurundi ogu naza kukora ekirikubasika okureebeka ngu abeegi abateeraho ebyoma bya karimagyezi kibayambeho omu mishomo yaabo. Abaana baffe tuteeka nnyo omulaka kulaba nga bayiga computer. Tukoze computer lab ey'omulembe ekizimbe kyaffe kino ekipya ekyakalina ne computer tuzongeddeko katuwezeza computer 10 era abaana baffe bagenda kuva wano nga balina digital competence. Head teacher w'ishomero eri Sari Eliden yasiima abeegi ab'okukora kurungi munonga. Nsanyufu nnyo olunaku olwaleero abaana baffe abaatula ebibuuzo by'ekibiina ekyomusanvu 2025 bakomyewo nga bakoze bulungi era nga bulijjo tukyebalizeeko Katonda ffenna. Abazaire basiima munonga mukuru w'ishomero eri ab'okufayo okureebeka ngu abaana baabo basingira ah'iguru. Leero Apex ebeerewo. Neebaza Mr. Kefa Director w'essomero lino abeerewo Mukama amuwangaaze. Abazadde obutakyusakyusa abaana bw'oteeka omwana wo mu Apex tomugyawo okutuusa ng'amaze kubanga kiteganya omwana mu nsoma ye. Neebaza Katonda okumbeezaawo n'empola. Nebaza Director waffe Mr. Kefas Mugabi, nebaza ne muzadde wange okubeerawo nasasula fees. Amakuru agagasha kwa Gerard Tugume na Bashir Karema ahabwa Tayari West.